Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela. Bengicela uqala ungena kuleli khasi for subscribe button ukuze uthola nokunye mhlawumbe okulandela. Bafowethu bake babona mhlawumbe abantu abangifollowayo ku Facebook because indaba ngiqale ku Facebook njengamanje ngoba ngifaka nje la ku YouTube. Bafowethu lapha kunodaba la bafowethu uqolwe insizwa u100,000. Ngifuna konke ukwenza in details. Ngifuna konke bafowethu kube in details. Ukuze sizoba sepage nelilodwa. So bafowethu lo mbhemu lo ukuhlangana kwami naye. Lo mthitho bezongakhela umuzi kaMama engiwakhaya ekhaya, indlu umuzi kaMama engiwakhaya. So lo mbhemu lona sihlangane naye osithixhumane naye sikwazi ukuxhumana naye ngizothi mhlambe bekuwona lo nyaka lo saxhumana okokuqala sengikhohle ngisho ukuthi wayifunani askisi wabuya ke esezongithinta okwesibili wathi uma ngithinta washo ukuthi hayi lo mjitha lona khona into angifunela yona ufuna ngizomotivate izingane esontweni lakhe because ngathi angazi noma umfundisi noma useyikhundleni kanjani esontweni lapha akhonzela khona eZayoni. So uthi manje ufuna ngizomotivate izingane just nje ukuyi-encourage yabo nje into enjalo nje. Hayi ngithi hayi alright mfowethu because lo mjitha lo wathi angazi noma lento yakhe isilaya nesikhawini yabo lenkonzo leyo nkonzo leyo yokuvala unyaka. Hayi saxhumana saflow nje ngamuzwa nje ukuthi hayi umuntu alright yabo nje sayiflowela nje nenkulumo saqhubeka sakhuluma ukhuluma kwethu kwaze wagcina ke sengingena ke nami ngize ngimtshela ukuthi hey mfowethu yazi nami nginamaphupho kwakha hawu nawe wavela wathi hayi mfowethu nami nginenkontraki iyakha yabo nje hawu ngaze ngathi hayi cha nginenhlanhla ngoba nami vele bengisathungatha vele umuntu ozongakhela nje nama negotiation nje ukuthi imalini mhlawumbe kuzoba imalini yabo. Hawu ngathi hayi cha mfethu mase ngihlangana nawe and vele umuntu okhonzayo umuntu okholwayo yabo ushuthi ke iphupho lami ngempela ngulethele uNkulunkulu yabo. Hayi bafowethu uthe kusanjalo ke hayi kwaqhubeka ke hayi impela ngashintsha ngiyakhumbula ngashintsha ngisho ukumbhala yabo iname yakhe ngambhala ngathi hayi cha anganoma wathi ubonakalisa yini ngathi hayi bonakalisa project yabo because nami ngenzela ukuthi hayi noma efona ngikwazi ukuthi ke ngibone ukuthi awuba lo phone nawe yabo ngoba ama calls maningi nama message maningi yabo. So manje ngagcina usuluzwa izinto ezibalekile yabo. So ngathi hayi qhawe ngamshintsha kanjalo ke. Hayi saqhubeka lo mbhemu lona sitokhu sixhumana ke naye sixhumana naye saxhumana ngamtshela ngathi qhawe le ndawo sengiyitholile uzindawo ngangiyitholele phezulu ngokutafuleni ngicabanga ukuthi utafuleni lapho Buffer Stry ngamtshela ngathi hayi sengiyitholile indawo wathi hayi cha mfowethu ufuna ukuza ezoyibona indawo yabo ukuze ezobona edwebe yonke into askizi yabona ama calls ezodweba yonke into ukuthi kufunakalani ngathi hayi qhawe fika mfowethu washo ukuthi hayi mfowethu ke unganginika nje mfowethu imali kapetrol ngamnikeza ke imali kapetrol uthi ngibuke futhi ngamqala ngobani ngamqala nganoma ngamnikeza u1.2 ngiyakhumbula yes 1 ngamnikeza 1.2 kusathi maqhubeka kanjalo ku1.2 ukuthi asuke esikhawini aye enakhunjeni aye lento le aye eThekwini lapha indawo engiyithole khona just uko patrolla mhlawumbe bese senza nane quotation bese ke mhlawumbe siwalka nje kuma lento le kuma hardwares. Hayi ngifuna ukuthi kube ninakhunjani uthi ngibuke ngifuna nje ukubheka la history lapha engaqala khona ngaqala ukumsendela imali ngomhla ka10 November 2024 nansi bafowethu nansi
ngani noma kuzobonakala yini ayi ngeke kubonakala ngicabanga ngizosi-add la screenshot athi ngi-screenshot ngaqala ukumsendela imali u1.2 ngisakhumbula yonke into ngathi mase ngimsendelile lo 1.2 weza ke safika sayibona indawo hayi washo ukuthi hayi cha mfowethu indawo eright kakhulu lena uyabona nje indawo eright hayi sathi kusalapho kwaqhubeka wasithi ngicabanga mhlawumbe wadlulisa 2 days noma nganoma 1 day wasithi hayi mfowethu sengimtholele nomuntu ozokwenza i-plan yendlu wathi kodwa laba BM laba eplan yendlu anganoma wathi babiza laba BM bendlu babiza u3000 kodwa ngoba abantu engibaziyo ngizokwazi ukuthi ngixhumane nabo bekwenzele ngemali ephansi nansi ngase ngithi kwasethi hayi mfowethu uzobona sengisendela ke ilakhujana iplan yendlu ngase ngiyibona ke plan yendlu hayi ngathi cha mfowethu uku right texa njalo ke hayi ngase ngithi hayi cha mfowethu ngizokusendela u1.5 nanku 1.5 ngamsendela nanku 1.5 texa njalo wasethi ke mfowethu ngoba iquotation sasisenzile quotation yabiza 73000 iye foundation nje kuphela hayi kwathi kusanjalo hayi ngeke bafethu hayi kungakafiki lapho owathi uzokwenza uzohamba ayoxhumana nomuntu azombhutshuzela impahla kule store esenze kuyona i-foundation inakho ya i-quotation ye-foundation ye-slab lo muntu ke wasithi ke uzokwazi ukuthi uyoxhumana naye ngathi hayi hamba qha uyoxhumana naye ngiyamthemba nje lo muntu hayi lo muntu mfethu uyakhonza yabo nami futhi ngeke ngambone esesontweni yabo ngamsendela ku2000 because lo muntu lo uthe naye kumele beshaya ama drinks nabo nje nawo yonke into ama drinks yabo nje uyabo just phela umuntu uzombribe yabo noma umuntu uzomncenga yabo just umncenga ngamsendela u2000 hayi bahamba babonana bathi hayi babonena lo mjitha lo uthe uzoyehlisa imali ayibeke kusuke ku73000 ayibeke ku67000 ngathi hayi alright mfowethu kwaqhubeka alright kwabuya na 1.2 lo angisawukhumbule lo 1.2 ukuthi wako1 nanku bafowethu nanku engukhumbulayo ilokhu kwa 2300 ngenkathi ngithenge imjondolo ke le bafika bazofaka isilephu wasethi hayi ngamnikeza noma into engakanani ngase mbuza uThando ukuthi ufuna into engakanani wasethi hayi cha mfethu noma 2000 ngase ngimnikeza u2000 ngamnikeza futhi kwaba u2320 hayi nakho lapho sekusiwa khona idumo sengimsendela u67000 lo owayo ngoba wathi lo mjitha lo kumele ufike ube ucash yabo lo mjitha lo ozobhutshuza impahla wathi hayi kumele ufike mfethu ube ucash wasethi angisendele yena ukuze azokhipha ngale isikhawini ngoba manje wenzela ukuthi vele isikhawini uyaziwa manje bengaze bembambe ngale nakho njeni yabo eThekwini hayi ngimsendele ke lo mjitha 67000 nanku bafowethu nanku 67000 wathi hayi yonke into isi right ngase wasethi uqala ke uma eqala nje yonke into abakhe uzofuna imali engango 25000 ngamnikeza for 25000 nangu 25000 bafowethu ngizofaka la uzokwazi ukuvela hayi emva kwalapho kuvela u250 la u250 lo hayi kwakuyimanzi waye ukhokhela ishu ngangekho wakhokhela amanzi lapha abafaka abafethu amanzi ngase ngifike ngimtransfer uTexa njalo wasethi futhi unoline uputshuza ama blocks awu2000 wasethi angimenzele ke ngabala ngathola ukuthi ama blocks ngoba azoba 5 rand ngathola ukuthi ke ama blocks uthi ke azoba u10000 2000 ngase ngimnikeza ke u12000 naku 12000 naku bafethu 12000 ngase ngimnikeza 12000 ngase ngithi hayi lo muntu onakho njana u2000 useceleni hayi owe transport nje owe delivery yabo hayi kwanjalo bafethu qhubekeke kube njalo ke hayi besebenza bafethu hayi bafethu ngeke lingishaye idlozi hayi lingishaye lingiphike nje bafethu ngiphike lento lena
ukuthi hayi ngeke bafethu lento ibe 7000 sebembile bafaka lolu daka labo lolu angazo lwane foundation yini wasethi hayi u67000 uphelela lapho ke wazama ukungigoqa ke thene ingoba bavule kakhulu imsele angazi kanjani ayingasho ngathi ngeke bafana bakithi hayi amakhala ayashaya la ngamtshela ngathi hayi mfowethu angisendele ilist mfowethu enazo zonke lezi zinto lezi ethi wena wayithenga noma wayishushumbisa hayi ilist ke ebalekeke bese ngithi ke ndoda awunikeza umuntu lo oxhuma naye isitolo owayenishushumbisela naye ilist bese ke ngikwazi ukuthi ngimtshele ngoba le list ngiyifuna namhlanje hayi lo mjitha wanginikeza ke number yakhe hayi lo mjitha lo wazama ukungisabisa ke lo mjitha lo nethe uyangazi mina ukuthi ngubani cause ngase ngimbhayile imessage lo mjitha la ngamtshela ngathi hey baba baba ngoba awufuna ukuthi ke ungisendele list ngizokufuna mina ngizowenza amacebo ukuthi ngikufune ngize ngikuthole hayi lo mjitha lona wabuye sengifonela sethi hey manje hey wena uyangazi ukuthi ngubani mina ngathi eksebe uyabona njengamanje akuhlangana nalokho njengamanje ngamtshela ngathi hey baba leyo nto leyo baba isebenze njengamanje mina leyo nto leyo ungashayela ngisho yena baba lo umangazi lo umbuzo ukuthi mina nguba yabo ayi ngathi ngiyambona usiyabuya lo mjita lona usethi hey mina mfethu angazi lutho mina nginenkontreka mina mfethu le esikhawini uyabona mina mfethu angazi lutho ayikho into engiyaziyo mina uyabo umangazi ayikho list mina mfethu angisendela yona mina ngamhlanganisa nomunye umuntu uyabo kwacaca njengamanje ukuthi lo mjita manje uyabaleka ke manje uyayikhipha naye lapho uthi mfethu mina ngizwa ukhuluma uyabo hayi ngamfonela mfethu umangazi ngamtshela ke mangazi lo mjitha lo mfethu lo mjitha uthi akayazi yonke lento le ayi wathi hey naye ayishuthi manje kwenzeke yonke into ngizoninikeza mfethu ama record yonke into lapha sakhuluma naye khona awuthi ngibe ngiyisenda kusemanje yabo hayi wabaleka hayi waphoqa wathi wangitshela kumangazi ukuthi hey mfethu uzokwazi ukuthi ke ayingithumelele yonke imali kubo 67000 yabo wathi awuzongithumela u67000 yabo nakho no labantu akade benginikeza labo so bafowethu ke kwase kuba into ke ekanjalo so ngifuna ukuzwisa ke la nakho kushuthi noma waficile mhlawumbe nama miss calls abangathi uyafollow igeji la mphelo mangena nje uyafollow mana ufollow iscreen mana athi eleki mana mkhulu awuthi ngiyifake le gabi lana uyabo yeah awuyibamba nje mkhulu awubamba kaba kanjani ajazi kodwa yini ayinamandla ngiyavuka kwenzakaleni cha ungakenzeki lutho kanjena cha we awu ngiyakuvuma kwenzakaleni cha phela alikhulumi cha kwenzakaleni cha we ayo amakhoza nje yazi ngale ngawabamba ngabona yake ngizongamukela indlela bala cha kwenzakaleni cha ngoba phela mina bengaphosti lutho cha hayi mana mangazi angithi ngakutshela mangazi kodwa ngakuthiphisa mangazi ngakutshela ngathi mangazi musa ngempela yabo uyacabanga manje ukuthi ngisakubhaza manje uyacabanga ukuthi ngisakubhaza uyabo angakenzi lutho nje yabo cause mina ngithole wonke umuntu uzubuke nje ukuthi ngempela omakhelwane bakho mhlawumbe kungenzeka ngempela ukuthi awuhambe ngempela ngokweqiniso ngoba inqwaba omakhelwane bakho mina bangifonelile inqwaba bathi baba sokuthatha sikubeke ngisho abakuphi ngisho abasentombini yakho lapho ohlala khona ngisho abakini ngisho lapho ohlala hey yonke indawo kwathiwa njengamanje uphume ngo5 ekseni kwathi ubonakala uhiker ngo5
Hey angazi noma bayizolo noma banini kuthiwa nje hey baba ikhohlwa baba ikho abantu laba umhlaba mncane kabi qha umhlaba mncane kabi umhlaba qha mncane uyacabanga ukuthi ngisho ngasuka la uyihamba uyegoli nakhona futhi ngizothi mangiphosta inqwaba amakholo ngizowathola kuthiwa hayi nangi lo muntu la ngiyakutshela mina hayi ngiyamanza mfana hayi ngiyamanza mfana ukuthi useyaround la company hayi lutho ngihambile ngifuna ukuya ekhaya hayi lutho phandle wena uyiphethe imali wena singabonana khona okay kulungile lo mfowethu uyiphethe imali emkhulu yeah nathi ke lenkabi le yeah mangazi nangu mkhulu unjani mangazi 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 kade ngikhuluma naye ukuthi manje ngizothenga yasinda manje umthwalo nzima manje ngaphezulu hayi mana ngizobuye ngufonele manje mkhulu mangazi hayi bafana bakithi umhlaba lona qhawe yabantu laba inkinga qhawela kithi yabona njengamanje mina igenge vele mina sengitshele yonke mfowethu ngayitshela ngathi umsebenzi uphelile kodwa bona banacala bazoqhubeka nomsebenzi mawukuthi abathatha futhi ungabathatha futhi akunankinga ngathola abanye abantu abasha mina bazokwakha yabo ngoba ngibaswele abantu abakha mina futhi baningi kakhulu abantu abangaphothiwe ukuthi bafuna ungaphela yabo so nje mawukuthi abathatha wena ngabathatha kodwa mina kahle ayikho qhawula kithi into engisafuna ukuyihlanganisa nawe ngoba mfowethu mangase ngikubalele nje mfowethu iningi kakhulu izinto mfowethu osuzenzile mfowethu eyithinta ngisho ungabacabangeli abantu yabo uyazi mfowethu ngakuvezela ukuthi mfowethu ngiphila nawe angiyena umuntu oyinja umuntu mfowethu okwaziyo ukuthi akhiphe ngisho isenti ngisho athi umuntu usebenzile khona inkabi nje lapha le wathi wena yayiqasha unakho njana ngazi le nkabi zakho leza ezahambayo leza inkabi leziya le nkabi wagcina wayiholelanga le nkabi yayisebenzile ize yanikezwa yimini imali izolo lokho okwayizolo ayinikeza imali yasho athi inkabi yami mfethu akaze ngihole mfethu umuntu uyeka kanjani umuntu ukuthi ahole ngisho kathiwa uqashanga wena kodwa ngoba useze wasebenza awumningani umuntu imali mfethu umuntu esebenzile edlala irolo kanti umuntu usebenza ngogesi mfethu hayi qhawela kithi mfethu uyabona nje mfethu ngiyakufisela mina mfethu ukuthi ungabatholi mfethu abanye abantu mfethu abangeke beze bebe nawo amandla okukhuluma ngiyafisa mfethu ngoba uyokwazi ukudlala ngabo futhi mhlawumbe baningi vele usudlale ngabo uyabo kodwa ukuthi abanawo amandla hayi ngiyabonga kakhulu qhawela kithi ngiyabonga ya manje uthi imali ngizoyithola nini ke hayi akho nkinga qhawela kithi akho nkinga qhawe anzang yebo akho nkinga qhawela sizwe ngiyabonga kakhulu baba yebo
ngicela ukuthi ngilalise enye ivoice note wayesesikhulumile ke nomunye ushuthi umuntu wamtshela ukuthi uzomnikeza imali. Hayi bangazi. Khona benenza ukuthi phela ngiyaphuma kulokhu ukukhuluma nje. Benenza ukuthi ngiyaphuma ngempela abantu. Ngoba into ukuthi ngizama ukuphuma mina. Ngifuna ukufika ngento indlela yami. Kodwa ngiyazi uma ngaphamisa umoya. Uma kubonakala ngingakho ngibhekane nokuyihendlisha ngendlela yami ibe right. Manje ngishaya kunomuntu bafuna ukukhokhela ngolesibili. Ngingakho ngizokuzwisa conversation kodwa ngiyazi ngendawo la. Owadishimela kanti uthi uzama ukuphuma kanjani? Uzama ukuphuma kanjani? ngoba into bengifuna ukuzama ukuyenza mayazi amtshela nje ukumtshela lento leyo bengifuna ukuthi mana ngimnikeze i-account yakho nje mana iphushe nje straight hayi lutho cha unganakhuni cha lakithi mina kumele isuke kuwena as njengoba nami ngayisusa kumina ngayifaka kuwena yabo. Ku-right kunjalo mina ngifuna ukuthi ngigcineni ngingene ey'ndabeni engahlangene nazo yabo ngoba wena yazi wena ukuthi mina nawe uhlangana hlukana mina nawe yabo. Hayi cha ilungile khona into yakho lapha angazi ini leyo hayi lutho qhawe lakithi yabo nje angidinge lutho qhawe angidinge lutho qhawe ngiyabonga nje qhawe noma ungayishisa qhawe lakithi noma ungayinikeza amaphara kunankinga nje qhawe lapho ngase ngisho indondo khona indondo abazothi bazongenzela yona bathi kodwa nje qhawe ulungise nje qhawe lakithi ulungise nje qhawe uzosave kahle igama lakho qhawe lakithi kungaze qhawe lakithi kugijinyiswana ngoba hayi qhawe lizobhubha uzobona nje nawe uzobona futhi uma udlaphe ucabanga udlaphe ngiyakudlalisa hayi ungayifaki nje ungayifaki futhi uzobona lapho ukuthi ke yini engangikhuluma ngawo qhawe lakithi amtshela ukhululeke nje futhi ungayifaki uma uthi awufuna uyifaka ungayifaki kodwa uzobona lele kutshela yona ukuthi mina sokugijimisana uzobona ukuthi ngangadlali qhawe lakithi. angifuni ukuzofithola lapha mina nagijimisane futhi kulula wena ulula kakhulu wekhululeke yabo nje wena ulula kakhulu wena cha ulula nje kakhulu very easy ukuthi utholeke akulula kakhulu qhawe la isikhululeko so nje qhawe mina ngithi nje mufisa nje qhawe ukuthi wena zonke izinto uma ucabanga mhlawumbe ngiyadlala ngoba nakuqala ngakuze ngathi waqala wahleka manje ngutshela ukuthi ngizokuposta khululeka qhawe la kithi ngisho ngangapostwa kodwa nje khululeka qhawe lakithi uma udlapha ufuna ukuprova ungayeka nje qhawe lakithi ungayifaki ungayikhuluma indaba yayo. Bafowethu ngiyawuhlaba ngiyawulawula bafowethu konke umuntu obona lo mbhemu lo ukuthi angazisa atholakala lo mjitha lo kodwa kuubala kakhulu bafowethu ubala kakhulu ubala nje kakhulu kodwa nje cela ukuthi nimfonele inamba yakhe khona lapho nimtshela abuyisa imali yengane 100,000.